ho magotong na mga ramodi. Yan ay bagasan na mudik na mulak tuhuta akaruas ni Urian. O mga ramodi bayang mga kalas ni Roha. Jaga yung muna sila disuliak kapaglalan mo. Asima rohang Tuhan. Masuk asma Urian mo. Somoni na kanaposom parhaladum. Margugu lah manguna. Igongan ni Urian mo. Di bagasan Yesus Kristus sematangia kami puhong. Amin. Mari kita bangsa pasak pilih.
na di manugutan. Orang-orang di salus dan leon na gandor na sa libasa na manipus. Upasat na imasiyan na niliw mituhami pinenami tuho, sejalo may gabikap na sustituyon. Paso-paso may dalang ramote so para sa kami pinenon, pati punong harachom rito ang ato ang iurendo hobi portito. Buhay marohanay martiti din, asalam kadami ko ng misilan ng mituhan, asalam bibirhami maglomo ni ate tuho, mahal-hiti-hiti Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Sesawat mo manirohan di bago so na di balogijang Neon marami sa deron hagawiwan siya parang sama dosa namin so panisa namin ilo sa nilo na matlosa Tuhan. Unang hami ito gitu pangunculan panuwa mahami siyan Panginoon. Sa lastiruhan di paso-paso jalan dinamoti Tuhan di mata mahina isodakon Tuhan di mata mabuhina tuhita jalasi marohana bilahita di lapakon Tuhan di mata mabuhina tuhita jalan di paso madamina tuton di tabe. Amen. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu.